Dia panakasanti Keisek riau o Keisek land dia panakasanti legislature Keisek wood. Mohon sap ragatil lap ting katukito kapayo intari pasan warang pauslanana at tungal puka enu paway. Clerk Sergeant Komkak Kalawata to one person Patrick Albert, Mawia Chairman and one person and UCCP and Waipakon and Pohnpei ang nilolo ritungata wiekupwur ranwat. Monsop lekon rekotin law nang tubuh taipan patoi kaisan util pagi patoi timpan kubu koros atau jail sabak oh my court samat sobai dilabara nawiya court and court kaunan nan marki ka nakatin kapkata nan lang sampa o katki yang autapakan koros melel ki taramas nakatin kapka ko sampawat koren kausan o kapakam kesuraman tukti sang kabing main samat kot na balap bagi sang rakin sabal man yeyat metipon kala sound ko kusinnet kan koros o berkit koros aramasin to kalangan kami bagi tama sang sale nabil patrong kapaikan na penir ko tin kapaya ki Pohnpei wat menen mulakat ne Monat pan kotlang kapayat sabol mat yukup kesangkan makan apali wen Pohnpei mawai man tiang dia tungal sakaran mesip kan kubro Pohnpei wai kamelele kesang kubro sedakan paita sedakan konang kan kubro ragaden kubro binian samodai patawan bolian tikot tukasampalu o patawan pagi sawa nakita ramas sabol mara ramas kanan Pohnpei wat sepatu pun sap yo me apa siap rakatin kuproy rakatin kat kiang ke wewe marai niar katin tiata win pol pasampal sepatong mosap and we are pamunan Pohnpei o papa irail koros wiaki geu cekit koros wiaki geu tan kuprar o sakarki tatongkan me ban padoto kam katin kubur septa ke sawasin ko we ke sepatowan we ir me sabal man ki me ko kam katin kabayat o yeyang o katki yang kitmara maeng samat kot naban kat ko sampalwat Sehingga dan sabal man kitual kapung dapat. Kau nokot dan katin kubramawi dan kau non katin kamera ini pun kita silang. Kau non kat kita sabal mak kubur kalangan. O kat yang kita kubur. Nak o kalangan kot samatan. Limbak laban-laban ada kaum sisa sekali. Boleh dia ada katin siapa no? Dan kami ni and nai sarau. And katin kat dan pukul labut sangat pilkan pukul ada sautuk am.
Kalanganan Juan Baron Albert Pagilolo Chief Love Kong Tolanan Akarmaran Senator Skan Senator Sen Abram, Yang Pasupan Kupurmang Chief Clerk. Senator Kiko Abis Jr., Imay. Senator Isaac Artui, Hey. Senator Ricky Carl, Padaban kubur main gitu. Senator Tucker D. Daniel, Main. Senator Sunsu A. Edgar, Main. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie K. Edwin, Main. Senator Brian P. Epsite, Main. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Helgena J. Johnson, Imay. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Alfred Sen Latorre, Padaman. Senator Sendelina Alaka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Earlene S. Movic, Amen. Senator Shelton Chi Neff, Padaban kubur. Senator Nelbert A. Perez, Senator Mitaray Simna, Imay. Senator Jason A. Walter, Imay Chief Clerk. Acting Speaker Miguel, Padaban Kubur Main Clerk Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Clerk Sansal Mamiyak Quorum Ranwat Niran kayo and Tiabana Kasanti Keisek Riau and Legislature Keisek Wood Ugtagak Tialanan Totok Nintuan Kasanti and Uyaban Totok Umian Kawitkan and Legislature Wood Amon Ataypan Tiala ay tungalan ki sakar musik sakar kubur rasaula bananilap and kaklaputi o kay pipe katkito kubur sabakan ko puen kipa yeyas mau yeyas rosanay enir so baitigo son totongkan o tohn pei sarawatunsak iyang ibadawan sakar musik sakar kubur rasaulap en wasala balabis pa wan lapti kat kitong yan tari po yan kakuwarang katangawi totokaran wat iyang mon sabako ay tungal sagaran wow ang malanwaw lilan Pohnpei kala baraksoko puligi wow lap pan ko bransonan kan en pewatu puligi nanawan penglap ibadawan ngono ke lekant kalagal lekant ko nanalang nanumalap mau en nantan pasen Pohnpei nan kaniye ko ibadawan paliguaw ang kabanan mo in Pohnpei the Honorable Ruth P. Oliver Karayon Gabna the Acting Governor Francisco L. Ioannis ibadawan mo kay Speaker Marvin Yamangji ay tungalwaw ang songkobong labalab Joseph yang songkobong kan koros protong nanwasan wialamalamwat ibaliguaw ang floor leader riau Honorable Senator Koros mesopay totokaranwat wawnagi nanabas madalanin songkawit and UCCP and wipakonin Pohnpei Chairman and Juan Baron Akan and UCCP and Pohnpei Juan Baron Albert Warak ay tungal wow tokowang taken government kan koros
cabinet members and Pohnpei State, mga local government kan, ran mawan kaping, kaya maaw, o kapay, ang tohn Pohnpei, nan pare sa kwalu, en ranin may maaw, may putiyang, sa matay lang ang tinan ikaw, olel katay ranwat. Mayaw tasang kabalin mawan karyawan sampa. Ibaduan, mohon iban batawan itiata kamtian Siliman. Kumal kubro, poyan ka kuya sakaran kaping oiti, mohon iban batawan iti. Mohon sa puspao, legant, ibaduan bata legislature Keisek Ponran kayo, entiya ba nakasanti? Keisek riau o kaim saklaan tiya ba nakasanti ang legislature Uya tungal sakaran kapeng. Pan kubur, puya kilaptiyan kubur. Okat, nan maler. Tontolong kutarwat. Puyan kak kapayata. Sabol yung puinin totokwat. Makap ko. Kalanganan monsap, kalanganan lekant. Riau senators ko, answer sa tumut-tumut. Luwalaan tatongkan, makunong talian na palialanan regular session iwalian the speaker, wapakirin chairman kan, members chorus. Menta mapakinsarat mutumut. Alangan serbatul ketalan kakapaliata. Pen mawang tohn Pohnpei nan rair magdal tungalan kayo. Tiyan totokwat sudah bang proto. Eu tiyan totongkap mabang patoto. Tama magdal tapiatar dan nanti yang kaim sakla. Tama anakan me pato supaya eu kamti ipagren chairman kan. Nuwan kak dahil palialasang. Sebulan walolap suranan so sudah pasan ramas. Akdalan nana palirap kat. Ay tungal pakpak niya walian ti speaker. O tohn wain Pohnpei. Sakaraw pagi. At ay totok en kakunsak. O iyan so magkatel kay pa na popotel ka. O sawas pa na. Tiyang totokwat pansorala. Tukon war tubutup, awaret tanwaran way waret, pansay-say kukulat. Monsap, irail polis ka kung napatarapan, kalwa, tanwar o members ka po yung makitalang ni Ranin Kawawi, Ranin Mayma. Irail kung naperlikiya, niyan so ititan kamti, en Siliman pan wiyawunak, ay sakara monsap, rangkat tapatrang sa bulim, salin mana ka po, pena kapakan. Mauya paraparan ke Maymaw, Pohnpei, ranwat, unan wasakan. Iban taulaw, patawan itigata, kamtiyan Siliman, maban, parakab na o kay regi, legislature, Keisek tialanger nan, tiya ba ng kasanti Keisek riau o kain saklan tiya ba ng kasanti ang saprin may tail at tail tungal puko ang way pa ko ng Pohnpei. Tohn kami diyan Siliman Iban patawan itiyata Senator Steve Gatuin mauya chairman in chayin ko. Senator Erolin Movic mauya chairman in PWTC. Senator Jason Walter, mauya chairman in Committee and Payanway, Committee and Parakabna. O mabauya chairman and Committee and Siliman Chairman Hedwin, chairman Judiciary and Governmental Operations. Ayay Committee mabaniti tamit,
O iwasa magkatay bangkakit nintuan siyago yung yakatoton legislature wot pagkamitian tolan na nartotok report ug talang bangkak taulasang metpatola. Siyang nag-arabaw iban parawan po na sa floor leader. Abraham. Kalangan maing Mr. Speaker, kumkupriya po yan kak patsayang atya sakaratan wow makam walyan ketir ketiyo ngumot kesambalwad melel ejungal sakaratan kaipon yung wow pan puran spaw nan markin win matilim lukan nan malwad ngawin kamu Speaker, honorable members, ibilman tohn siya wawat melil ralkan may patsiyang child nan wasan lamalam may siyang ranwat nanapas matilim chairman and one paron uy ralkan koros patsiyang ran maun kapeng melil ran kasampal ranwat yay Pohnpei Liberation Day wong men Pohnpei koros melil irail sensukan me pagitar peisarawat kasakasarawi kau-kawawi ran kasampalwat. Mang Mr. Speaker, sang ni karape makom sakar gitar imen pajowan kamagit mumot kasampalwat sa ilanggak pajosang nan wiekupwur upasan eu luguwar choror sang kamu Mang Speaker. May motion the pagbagay kapitulong sa floor leader mumot kasambalwit and kamaldisang nan wiyalamalam ranwit mo ito ang kamtikan ng totok upasan calling speaker. Koros mautung kamukuto padawan A mesotro utung padawan so sang ni amumanamenta palimuron utung kamalti ni manaman may tungalan ki monsap wiekupwur ta wiyalamalam sapol yung pining kaukusanet pan kamalti ran sa uksit.